Issa l-oħra l-enerġija rinnovabbli ġġenerata mill-panelli fotovoltaiċi żdiedet bi kważi 7% meta mqabbel ma' sena qabel. Da ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ lis-sena l-oħra l-enerġija rinnovabbli ġġenerata mill-panelli fotovoltaiċi fl-2023 ta' kważi 310 gigawatt hours. Minn din l-istatistika joħroġ li fil-Gżejjer Maltin hawn b'kollox aktar minn 33,800 panella. F'sena il-panelli fotovoltaiċi żdiedu bi kważi 1,400. L-istess ċifri tal-NSO juru kif kważi 28,900 huma panelli installati f'Malta waqt li aktar minn 4,900 panella jinsabu f'Għawdex. L-NSO qalet ukoll id-distrett tat-Tramuntana tal-Port u d-distrett tal-Punent għandhom 37% tal-panelli li hawn installati f'Malta u f'Għawdex.